We must always build children's confidence and self-esteem. When they feel good about themselves, they will learn. Znači uvek treba da postičemo dečije samopouzdanje i da se oni osjećaju dobro prilikom učenja. To je to, ali smo napravili decu ko je napravio čestitku. Evo ove devojčice, dajte, zovite ih, da vam pokažemo čestitku. And that's the philosophy, and now the methods of how to teach. I have 6 principles. U svom pristupu ona ima 6 principa osnovnih. One is the environment must be welcoming, not threatening, and the child must feel safe and secure. Okruženje treba da je prijateljstvo i ne treba da dete plaši. Znači treba da mu je prijatno i ne da ga plaši, da mu uliva sigurnost. The first impression is the most important. So as a child comes through the door, immediately their fire is ignited and they want to learn. Znači treba da je detetov prvi utisak kada dođe na ta vrata znanja, da iz njega izađe ta vatra koju je Plutar spominjao i da želi da uči.
multi-sensory, the 5 senses of seeing, hearing, if you play music, and here I would have music at the sea, running water. I would have tapes of the gulls in the sand. Otpisa galeba u pesku, znači muziku talasa pre toga. To help them with their words, you would use shakers. How many beats there are in words. So sea, side in English has 2 beats. Sand just has 1 beat. Znači kada deca uče reči treba da se broje, ja bih rekla, ona kaže bit, udar i takt, da se broji takt, bukvalno, odnosno mi bi to negde preveli kao takt, kao slogove u rečima, i onda da kaže san, 1, znači 1 slog, reka, 2, znači to im pomaže da upamte tu muziku u rečima. They need to be able to feel the environment. So feel shells. Treba da osete stvari, da oseti školjku. And I would have seaweed at home. They need to feel the sand, dry sand, Da osete pesak. and wet sand. Suh, vlažan pesak. And we would write the letters in the sand. So this is a... Da pišemo slova u pesku. The children would learn to write by writing the letters of their name in the sand. Znači da ih potičemo da napišu ime u pesku. We would use magnetic letters, Magnetna slova. and they would make words with them. Mogu da prave reči od njih. The vowels are in red to help them. Samoglasnici su crveni, a suglasnici plavi. And we would make... Možemo da pravimo pričice sa lutkicama. So we use these, Znači kao pozorištance. Možemo na prste da koristimo lutke. And then we'd also, if they were visual learners and had difficulty with hearing, Ako su vizuelni tipovi, imaju problema sa sluhom, you would use the shape of the word. You would use the shape of the word. možete da povežete oblik sa rečju. We would smell, Miris smell of the sea, and also taste if possible. i So ukus here ukoliko je we've moguće. got bread for the seagulls. Ovo je hleb za galebove. Znači kada hrani dete galeba, da ujedno i osjetite ukus hleba.